Mbasha Studio. Leo ni leo, ni siku ya kupanga safari. Kwani urejahe nabuchaga ntola, nataka niende Meatu, kijiji cha Bukundi kwa Mwanangeka. Kulebona mala kwenu ko kwisaka kwinungu lyamako yagosondagurwa mwakorire okorire nakajulunja mwanangeka bahirya mwanganza kanike komfera nalema natatoragwa n'abana amahange dagwigwa kaleno nanko amahange dagwigwa kaleno tutari banikinu babawa dusumura irina kariyo binaka nabashiromboja yobinaka nabashiromboja dukondya mabitino mwana kawa kutana malagowe izago nilonja tubyalekanate naganshoke japo kwanikine hakana kanako kwanyakana tukubyalakana mpanako ibujage jisoka mwanao bahirya mwajiganza ulebona mala kwenuko kwinungu lyamako yagosondagurwa mwakorire mwana malale mwakorire nakajulunja mwanangeka bahirya mwanganza kanike komfera nalema natatoragwa n'abana amahange nakwigwa kaleno tutari banikinu babaho ereyina kariyo binaka nabashiromboja kariyo binaka nabarukonje mabiti rukonja mabiti no mwana kawa kutana malago kwizago nirunja tubyalekanaki naganshoke japo banyakana tukubyalakana malanako banyakana tukubyalakana malanako ibujage jisoka mwanao bahirya wanjana guseka akayuseka bitakuririka nzano werwa nazunya bitorage mwana malale unabebuka tora nyamonge tutari banikini mwana bagakwinankema obuleto inagangwe na badi wabarikiwa mwana malale agasukenana amatsonzo abakeba ko babibanzwere gihandarire none nimbanuka berela kutima mazi nagamonela mjini naganto ahindoka yako yatumula yasumenti magatolaga nurale medu baba nalhangarika nayekaka nagatolwe ahabateri kinagowela kwa soka lolo makale kujuka peja akayoseka itakoririkanza nowerwa namalale bona bebuka tora nyamonge tutari banikini mwana Isaka bagakwinankema obuleto inagangwe na badi wabarikiwa mwana agasukenana masonzo bakeba ko babibanzwere gihandarire emba none nukaberera nagamonela mjini itoka yandike inagasumenti ejikuhe nazunyaka nature holaga bulekete nurwale metu baba nalhangarika nayekaka nagatore hamwa malale ahabateri kibagowela kwa soka nuru makare kujuka peja tubukage iyamangombe mkwilonjana ngwabikwela tobitorage tamu unene na shida na bebe mwana malade hono nibekeje yabona malane yombaka mwana wande shirioko ke mwana gusunya tukabeja tubitorage mwana malade tubukage iyamangombe mkwilonjana
lonjana mwanange kamgwi kwela tu itola unene nina shida na bebe unene nina shida na bebe mwana malale hono nibegeje kaya yabuna mala niyo mpaka mwana wanje shivyoko vya mwana kuzunya tukabeja tu itola yompaka ndowe shaka natola lulu mami hoga witoji nanja nusonda kurwata munare namala kumbo mwani kewe nako kwego ntwe etoko chato yamanyekana tola bana bane mwanangeka shija mwana malonde mwana lolenga ni janyala lione hako angeka ni kenafunya mayadu mwanangeka kajeupe Mama Samia opalekwa mpokea mama yako kwa shangwe shija mnatula mpokea mama yako ambaye anaitwa Ashura kutoka Meatu Ukonde kubatema ng'ombe wana mang'ombe umoja Kamalo mnazerea Juma Mariko pokee mama yako nalehana hambasha nalehaba tofa na kosi ile sukumwe milimo uhakika shamagera bogo wetowe ngole nyongino ingobabe hiwelelwi natola ngana hangiungi kurwa na doto mwapalekwa wanagube mwanone bana bako bapalekwa ngombege tujire mere ngombege tujire mere ngombege tujire mere ngombege tujire mere ya itale mela kwe ngombe nansola wanikewa wanangeka Ashura Ashura kuanzia leo takunaitwa Misesinaga ni hivyo Hamiremo tarehe 7 mwezi wa 8 26 kuna ndoa ya Ashura mtoto wa Mwanangeka yatakela keriobe zoki kondo wa yane nalenkwele mabukonde mwa Mwanangeka
Vyo nago bizatopa Mnanyaha itakuwa ndoa nzuri sana. Obama Cosmas Bochaga Mazigape Awenga Eva Goahi Awenga Chena Beina Tola Gato Tawa Wani Goyo Ashula Ozunyangana Basi wetu kavumilie. Sio kwamba nitoe tu mahali siku 2-3 unanitoroka. Nitakushangaa. Mbasha Studio. Baba Lao.